Kebeli pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco Media Network. Kimat bakong san mentang sengi Shillong. Menjur ke special session KHADC ki constituency Bethamai. In belong public hearing ha SDAD dekar halor ke jingti dawyong West Khasi Hills. Bamdu ki kenyang kela ikislading Rindia linear kinong rinyang Rindia. Bat dawa ke HYC nong kasen bantung arngut ki doktor hamar kasapi itsi. Bat mentangin pas ke Khubor bakampanya. Kedor bar bakerpang jong ke KHADC ha ka arpulai trik Nailar kala menjur ya ke amendment rules ban pihak constituency thamai hadin baka select committee kala dap ban penbit penbiang bat penjana ya ke kaipot jong ke delimitation committee. Ya kini ke bil ke council kan sepak no kloilan syaulat ke Jylla ban yo ya ke jing menjur jong u. Habakren bekilap patai Khubor u deputy CM u baderu chairman ke select committee u ba pencengan NCM ulai tu bakarai minta ka syong sahaulat bat ke sorkar Jylla ban penbena bat pelong election MDC. Kane ka amendment rules kadai na kabenta ban reorganize biang iki Shillong na gawe ka konstitusi chawi konstitusi bakat pala ban balance yaki jingdon jungki nong tapot. Fi kidon kandiat kumna nong po kapaham sok bangar kabari nong po nya bu nong hajiran nang bahkan kam biolong matjan. Kayo mo long ru kabade hanong po konstitusi haga MDC karba haga MLA kadiha umsning ya kayo mo long ru ina ta lang no baka umsning. Nang takidon kandiat kato ni kum kalapalang kanongra na sorang kam ira no sya no pumai nang baka nong kandiat kan balance kebot. Kidon kato ni Shillong na mo sundam kum karaiba nong pumai baka to ni Shillong ira no sya radikor gini. Nang taka klip koloni kerisa koloni Tripura kasel kini kilong atat sebat ka lain kha isim anong thamai ibu no ha lain kha. Nang ta ka sauli ka lengkin ka mausir kini ki hap ka Shillong maupat ki baboros kata ki hap ha ka lain kha kini ki man phai no sha maukhat pentor kha. Nang ta ka lum do bahar ka lum sopo ka men sain ke kanjat football ki babaro shakata ki hab khala imkra magini ki lalu atat sebagai laban hinara no shaka mau prem laban nangta kumka lum singain ke badai bershakata ko lain kra la ar no sha nong thmai kum juru ka mau pat ke babaro shakata ka don haka mau lai nama klai kan na wan ralang no batka mau khar pen forum kra kidon ka tukun ki Shillong pangtia po jan lang siang timo kendro ini baru kata ki ha baka nong spung soyong tendri kala kham jingai lara no haka mo plang bingye nangta akajing di par ki Shillong na paryong konusi ki bahap hanong stoy ni haka MLA ye ki turu ila no kum kse kolong marngor berjui tu Kajing pensngau Peit ba lani ke public hearing halor kajing sedang biang ya kajing ti dawyong katkum kajuk start sayan ha West Khasi Hills district kan long ha ka arpunyau trik Nailar ha SDAD dekar West Khasi Hills district. Ha ka bede begini kebenta ki hima Nongstoin Land Owners, Gold Traders and Producers Association kawai ni kiseng kabalas lembha ha po West Khasi Hills district kabajupet jukmi e kabet kabiang jong ki try kendo try par dawyong bat kiwe kapa ni kajing kersyan ni ki Peit ba banya lang halor katay kajing pensngau Peit ba. Nakaliang jong President kahima Nongstoin Land Owners, Gold Traders and Producers Association uba M. Maulot habakrench kila patai Khubor ulong nado ba ke NGT kalakhang banti dawyong house nem arjar khatsaw kinong khayi kitrai par dawyong kinong bala bat kiyaw ki hat hibaro kawai jong kathan Nongstoin kila don hapdeng kajing hiran ka basharkai bat kijing e habaro kiliang kumtala don kam nagi Peit ba ban ai kajing kersyan bat ya lang na kabenta kabet kabiang jong ka West Khasi Hills bat ka Jylla hibaro kawai ika sion na duba ila sa akhang aga NGT na duba na marja khasaw ye sisang ni sokru bani i ya bijin duk jingkal duk bijin kata ya West Khasi jong ya sewat ya kami ya ibu nama ga daw ulong ba po West Khasi na ya jong kejing kalong tan no dulu jadi lada hidup ni sak hanglat ni tadi kita di kelas akta ini berokok kita ni gilong jing di belakang school kun
si jaga repair ada happen penpai nama juga sudah Bosco ikum kita jing ya kendung jing ya kadang katan di jong dan adu bengyo snow mana yang surka kalau for petition jadi nong penbiang selama nak apply mining kalau duyong ini semua bidang kirang baju ni terlalu nak apply kalau penbiang ikut selama kunjungan di luar ni ngai kubleru kini orang baik ini pelawak penbiang jadi cinta kami jong korne hari ini kisah tayo ngiyo semua bukan sedang kehirin publik hari po sudah dekat dan aliang jong ni gasyon ya welang ya pai ba jong wes kese ba jong Meghalaya baru kowe bang dia mengkersan ni magani dari cinta kami jong pai ba jong wes kese ba jong Meghalaya baru kowe dan aliang jong gasyon ni ai kublei itu orang bah kalau pengen berislah dan apply ke mana ni ya welang ya pi pai ba jong wes kese ba baru jong Meghalaya apa tong ni kesan lang ni bang yo ni balai sini yo punya kamai gaji yo punya dia pet yo bihat yo punya sengai yo punya pak di sekolah repair di dalam kami di Indonesia nelian jumlah yang kita disebut jadi biarlah Kinong rep hakatan Shillong Nailar bagi imja hakarep karyang ki pendap ru ikjing don kam da kaberi bat sumari kinyang rindia halayeng lasem Hakini ka ayom liur kilay kenduk mausyang bat kila linear nak jingwan tur kensan ki kenyang kela ki bala bamdu ikislading rindia haki keper bat kiling ka begitung yiki. Kini ki kenyang kila bam na pang naduk kislayau haduk kislalung. Kajing siir bat jingling a jing kinong rinyang rindia hakini ke genti kalong bekinum la asyuk ban pendap jing bam ki kenyang bakiri haying asem. Kinyang rindia ki bam tang de kisla na uding rindia. Lada umla ban penbiang jing bam syu igi kenyang bikiri haying kin sayap tangan yok pang penhiar bat yap no sendan. Kajing duk kan long kebajur na kebenta kinong ri nyang rendia hakatan Shillong. Kinong ri nyang rendia na kanigatan kila kerpat iki ofisar katanat sericulture bat agriculture ban wan jurip kerki yakni kajing boy ki kenyang kela ha kanigatan kenang ban lat na kajing pang bat jing yap tangan iki nyang rendia ha kanigatan. Kini ki kenyang kela ki thom na pang kat cibadon bat mi kinding rindia ha ki shnong katan Shillong. Lada umla bantem bat yadai ki ding rindia na kini ki kenyang kalong kajing duk kebajur bahaya kinong ri nyang rindia ha kani katan. Ni kinong rep ni singaw du nong ka basir khai namar ni kermentang ya kane ba yo jeng bam na po rep na po riang namar ni du nong hadu kata poilen shop kine ki yang ba penjot ya kine ki jengri na po lingkha jonge ni ki nong rep ni singaw du nong hadu kata lada la ban yarap ni kerpat sang ban wan pet kumno ngi ban kumno yang ngi ban yo yakane ka dawai ban penyiap yakane sabar ngi umla su ban penyiap koi hadu banda umlong su hadu banda penpej kembat hadu banda lewat siap ru umlong su ban yeng ru umlong su ni kinong rep ni kwa nang panyo ya ki jing yarap NAKA benta ki jing du nong jongi ka beset khai namar ngi la tu nong ni mitang ya kana ni pa ngi bisa ya ki kun ya ki ti ya ki jing di sembaro nada kad bala ngi kwa nang panyo ya ki jing yarap ngi kerpat nang ya ki sarkar ban yarap ya kane ka jing du nong jongi ka beset khai bunai Julai nadu benai Julai hadu mentaru Kinong ilam kaseng New Trap Youth Council HYC nong kasen haka arpulai trik Nailar kilay kendo yu Medical and Health Officer kamarkasa PHC ban kerpat yu banya kren baki bor bahakli jong ketanat kakot kakya bantung arngut ki doktor hakani ke PHC kenang ban ai kejing syakri ke bakham bahai ki Peit ba kani katan.
Kini ke PHC ke Peit ke kemi ik jing don kam jeng ki Peit ba ki basyong basa palat nyo pau telegisnong. Habau Dr. Ulit Sumarnong pang syakisnong bakampaji kini ke PHC kam don Dr. Shu. Kiloong balada don sawi Dr. ki Peit ba kinyo ke jing syakri ke bakampaka. Nakalian jumi ka HYC nong kasan unit mendakasi lawan ban ya kenduk ini doktor in charge jong kana ka PHC maka sa submission nakadaw ba ngiyok complain jong upay ba kidon ki staff nurse ki baktre hang ni kidon ki bom hinya ka keret ay tin ke lek bagi keren ni ki nong pang bawan ban wat detek jengkot jengkia kan ni andai ni kum kaliang on ni kum ka HYC simkia ya kan ni jing ujor jeng kita ki baiba andai lawan beli kenduk ini in charge doktor hang ni dan kaliang in charge doktor ru ilaong ba Ukin Jaimon Amsi Laipo Snem Kerta uban nagasnong Umkyang East Giant Hills District. Ulayap hasyen haba kakali Swift kabaunya kalatenra eka kendro hasnong Dekia Hasurok National Highway 6. Kini kajingyap kalaja ka step sinya arplay tarik Nailar. Kat bagi parlok ki badan hakata kakali kilalat tambah kilamin saujur. Lakit iki syakijaka sumar Henry unongnya ulayap no hasyen. Yau Samla Jaimon Amsi intep haka arpasan tarik Nailar halum jingtep kabalang Catholic Umkyang haka por shibaji no paisngi. Deputy CM ke KHEDC badairu working president ke Seng Congress ubak pensingan NCM ula Khubor bagi don bungut kinongelam ke parti. Ki babok jingkeli ya ke jinge trailang ke Congress pat ke NPP ha KHEDC. Uloong baik ini kamat bad kejingkeli la IT hau president ke MPCC ban Peit benyak namar kini kejingkeli kimi aha kapor kebedan kambha ban ya trailang ke Seng Congress bad ke NPP na kebenta kebaha kemiat jengki Peit ba hari lum khasi berok kawai. Haka juk kapor kini arteli ke Seng Sanhima kidang yakun ban yo ikjing itu kmat ya ke ketin khasi kenang ban pendrung ya ka haka kernit ke bapra jeng keriti sensyar kari India. Bahaka jingirang juga MPCC menen kasngi ki babun hi ki race beje ka agenda ka jing telang jumi hang ni buat ikan di kam na kalian jong ka jingilang ila endorse president but ki parti ki leaders aka state congress committee ke jumi ban discuss ban pej benia habaro kiliang namar ba pia su i ka objektif pada kata bani telang ru ka dai nam taka cost jong ka interest jong ki briu ki jong ni Atrai kung mga pengen bang system, ngido naga very crucial situation. Gibabun ki bill ki balong very crucial. Gibabun ki amendment naga sidil hangtay. Tingin ko balong kuno bani contribute lan haga isi. Ya haba ka don ka no ka jingong naglang ki no kasyan juga party. Ya kata ngin sanang puli punya. Impade syong impade yung ngin haba nang puli punya siya. Tapi kalau kan ini election it is a combination of many factors. Kamut ba mo tang bay trilang kan ta ay ka parti ngamut pa dong ma kanong taru lese hang ni hang tai kindon ki minor tenrei kadong kam kai quality jong candidates ka parti jungi ha kongres abang don hang ni mistik bay ban ong ban pendek ke dor barsnong mistik bay ban pendek ke dor bar himat dor bar right mistik bay ban penthanya ka sik sidil te kamut kum kita ki kam arai stan ban ong ba Uba Tibor Pathaw MDC na maulay ha ka arpulay tarik Nailar, uloong balong kat balong unya kunbet na katiket NPP ha ka ni election MDC banwan. Habakren mikila Pathay Khubor uba Tibor ulay thu banaduk basdang hi ulapan kre banya kunya gini ka election kabanlong ha ka nuka por nang ni syakmat. Kaya ka mga haru mentang kadang ni bagani ka parti ka Shillong ba ngam idaw. Mahot kadon ka jingsyak kano atau ke bamla ban batay tenrei
ngam i patte kita ki proof ban pen i bakta ka parti ka le sya ki baki keno lara gila ban wara sya kata ka proof baka kata ka parti katan hagita ki kam ki fair baka le bolong persat ngaru ka kloy lara ka don kata ka jing perkat to pa andre abang ngam i te ngap long rong ba ha ka jing mut perkat jonga nam ta bangan abang ekon mo ka bokong sandu ki pa ba ka pan sutu ba hak bede ban marra ka ka par kam de ta ka parti ka de hobru batrai mal hobru trai kaman kata ka parti lek Shillong ta ka uniform mengicu ong ene abuk trai brio kaman dan jing ban marra tangai iba ngam idan kado ka jing abang apet cerum senang ban ong ba baka parti NPP kam de ka pa parti babiang re abang ipet ni wat tip ki he jongir kil ong to wara kita ki evidence ki proof baka ta ka parti kalau kita hadu mentang kami i ka Shillong ta ka jing keno ta nila ngisim ta ka jing keno ta baro parti bomlong sudah kan banyane mo dari habang imbi te la kila ban wara evidence pakadan sya kum kata ka jing le nakalian ka parti jungi tengah kerai ni haban perkat asian re habakam dan tengil no ni haban ne ba ni hab yakun ba ka syong pa ba kumangal ong menta ka jekun ka debe hobri kam de ka parti maka parti ka nomla le la do bri trekam la do bri usman do yang nak ka parti ru la do bet la do la ban karan kam dan jinga dan le la da phibha ka parti khara ba do bri trade kam mentai kan sang ta tadi bang pa mi pipe election te mo ngimla ban patai ning e be jing start pa ba ka jing besar ka de ha pa ba la pa ba u ibet ka so pa ba lo ibet lo ka so pa ba te ta ka daw lo kita ka jing yo bu jing ki parti ngamla ban comment se lo ta na ma e be jing start pa ba ma ka de benta jing ki bekin jet ban pusan ye ki benta fair ha Kinoyalam kaseng nyotrep achik National Movement HANM Southwest Khasi Hills haka arpulai terik Nailar kalpulong ye ke program sumar khamat lani ke free iCam na ke benta ki Peit nong shong shnong karani kor. U Presiden uba lambok star Marwen ulapen pau bayi kini ke program lasdang naduk ke khatsan terik wiya yong arjar arpusau haduk mentau Nailar. Lasdang ye kini ke program negit hany mau kerwat pat menta ke sengi layo ban penlong harani kor haka badiki hajar ngut ki Peit ba na keleng ki shnong ki lawan ban sya sumar. Kaseng kala ai kublai kerpang ye ki asya bat ki bor shnong bagi la ai ke jinge trelang kum juru iki Peit ba bagi lawan syakmat banwan syak sumar watlah ha ke jing persyang be ibor ibarit ban don bentalem ha ke koi ke kya jing ki Peit ba banwan ra ye ke imlang salang ka besuk basan bat ban yarap iki longjing ki beduna ha ke yo kokot pi bat ngala ban ong ka jing ya tengku bat jithit khmat ke jong pi baki sadon ikini ki jing pang ki jing sitom na ka benta ke jong pi te nakaliang ka jungi kum kaseng kum kadak ka barit na kamta ka jing syakri ka jungi ya kani ka Southwest ka sihil district ka jungi ngilano senyang na ini ibor ibarit na kamta ka jungi syapi ki Peit ba nong syong snong jong kani ka dong ka thain ka jungi ka jing sumar ka jungi ka hadu menta kisngi kalakot kumba khandai hajar ki nong sya sumar ha kani ka jing sumar ka jungi na kamta ki Peit ba nong syong snong bat sibun ki breu ki balayo ya ka jing mentoi na ka de ka kunhun ka jongi bat ngalaban ong ki donru ki wei ki bompat jam mandi bompat yarap kita ki jing pang ki jing sitom rengi kme lenti lingba ka de ka jing yarap ka barit ka jongi syapi ki Peit ba ngi kermen bakin sayo ya ka jing kot ka jing khia na ka benta ka jongpi bat hak ju ka poru na kalian ka jongi kum kaseng ladang idon ye kitu ki jing pang ki jing sitom ki bala kham jur lan ki balong kham serius na ka benta ka jongpi kinsa donru ki breu ya ka bangin hapan pha shiki hostal sarkar kata la kalong hapo sibil hostal ka badai hangtai hapo Shillong na ne ha nigrem hangtai hapo Shillong bat na kalian ka jongi ngin sa ai ka jing tho na ka benta ka jongpi ban pha sumar kham bha shushu na ka benta ka jongpi yo la se ngim don lading da ka jing thmu ban yarap ikinong pang TB ka National Tuberculosis Elimination Program NTEP kabadai hapok ka scheme Pradhan Mantri TB Mukh Bharat Abhiyan ka Office Tuberculosis Unit Mairang East and West Khasi Hills District ha ka arpulai terik Nailar kalapelong ya ka program bansam jingba mi kinong pang TB ha ka program balapelong ha MCH Hospital Mairang ha ka jingelang balapelong na kabenta ka ni jing thmu ladon ringkat lang ke District Nodal Officer PMTB MBA Khuborjylla Binongrom ke Dr. Suma Bhomik Vice Chancellor ke William Carey University Shillong uba Ivan Marwen ba Pure Marbanyang bat ke Kong Magrita Lingdo
Ka Dr. Suma Bhomik kala Krishan Borba ban penbiang jingbam na kabenta kinong pang TV melasam hakani program. Ka Dr. Suma hakajingkren kala penpau bakandang ya yarap kat bakala bat ban shimkhia na kabenta ban penbit penbiang ya kijingdang kam jing kinong pang TV. Kala kentui kinong pang ban long testa bat minot ban di ikidawai ban shim ikila jing sumar kumala betha dik nong sumar ki ban katanat ka kwat ka kya ban dup kwat kloy na kani kajingpang. Everybody. Jylla, Shillong, but thank you, ma'am. I don't know, I feel shy. It's okay. TB patients, it's very difficult problem, okay, health problem. So everybody has to take care of the health. Eat properly. So I'm just doing my bit, my duty to help my fellow citizens of the country. So just doing my bit as an individual, nothing from the university, my individual effort. Only 5 people only I am being able to support, not many people. So little bit only, like eggs and fruits and anything nutritious, milk, no, which will affect your health positively. Play hand boy, paro ni boy, company force, and then you long to stem ne, to be stem, you met a joke on stem and then PMet cái đồ stem run làm tệ, đều play tệ bị tệ, dengan nó làm nên play tam kina kena punya, bila yang lam kena ông làm gì kena kepala, bị tệ, baru ni happen met kong ai. Các bị đăng em một thành lại về bro mà liên tục là cả đang ngoại năm còn ngày cả đang ngoan từ từ nghe lại từ ngày ở đây mình nhắm khăn anh em đây mình cái đi anh cái lúc ông pang kawan em bro nghe là ông ini semua adalah rồi anh em tam ni hap anh xin cái doctor là liên tiếp bộ play với air sap telah lagi bikin Somali ông không có bộ play kia được làm này gì anh em tam như là air play số cao cái là kì bem như tay mệt đồng vì như lạ mình dọn mình cái buồn để cho cái gia đình tiếng là gọi bên ai chửi bên này khả năng người nuôi quật để tôi cũng bem mình tay mệt thì như buru khả năng mình dọn cái ta cầm mệt cái bị coi cái kia làm này mình nhà lạ mình trai mình ta cùng nghĩ Ki BSF kilo abat saungut ki brio na Bangladesh ki batmu bandrung Shari India. Nakini saungut lai ngut kiri ki kentai. Nalor kini saungut la kemru arngut ki brio na India ki belalong kum kinong yalam lenti kini ki Bangladeshi bandrung Shari India. Kajing paharai ki kaput Bangladesh kelalong ke bajur bat perking ha kini kita yau na kajing kala kasan hima ha kini keri ba marsenda bat ke India. Yakini ki brio baro an riungut la IT ha ki pulet ke Meghalaya ban le kajing thokit badon kam kat kum ki kendon an. Kalumpung Yakop Kinjat Kura belapelong dekat Kickboxing Association Riboy District rengkat ke Meghalaya Martial Arts Federation MMAF haka arpulai terik Nailar kalapelong ya Kalumpung Yakop Kinjat Kura District Level Kickboxing Championship haka Shillong Nyang Bari Lom Riboy District. Ya kini Kalumpung la play uba Balajit Rani MDC Kenong Po haka jingedon lang uba Thomas Rong Thalu President ke Meghalaya Martial Arts Federation MMAF ba Elfas Shadab orang bat Shillong yang bari lom bat kiwe kiri orang ba. Hakani Kalumpung lawan bani shimenta riu pulai ngut ki kun Samla jong ke tem riboy ki bakin thop iki hybrid ha ke kerdan junior bat ki Samla kentai bat shinrang ha ke kerdan senior. Kini kinang shimenta ki lawan de kemensim berhem ban poi je ke thong jing job bat ban pen i la ki sap ki phong jong ki. Pacar. Thank you, boy. Officer, George. Ready? Fight. Stop. Ready. Fight. Stop. Lagim ke badang sudep bro ngi bagri boy district ke jingi kawan baar bat hakane ke subre tokop ke badang sudep bro ke bayade bat ke football ngi ba borok lai teli ke team ki bayok bani si benta hak national level
Kide na po jong ka distrik ki jongi. Namar katang ni penpau ka jing so komen ba ka jing so sarong ru. Ha ka ba kum ka distrik. Ni don ya ki khun samla la ne ki hap ki barit ki jongi. Ki badon ki sap ki bapher ki bapher. Andrei ka ba sosi ka long ba ka distrik ka jongi. Ni dang duna bha ya ki platform. Ki ba ki khun ki jongi ki niyo ban semadan ya ka sap ka ba maki ki don. Barok ki samla ki jongi kim don tang kawe ka sap. Ki don lala ka jong ka. Badak itu ki khubor ngila poi shikabakut tak hadu pengindesyam biang kublish pon.